ɗe gere wonde feƴƴirde ka hirnange to yani moyennoriya kala faalaɗo heɓude ko laaɓi e ɗum a woɗɗoto ɗi médiaji heede ka amen ɗo siɗi haali gonga hungo kunni ɗi haala e penali wulure billahi wallahi enen noon heede kamen to no yurmi ha yimɓe ɓen ko basi ko anduɗen ko gonga wo ko sen hika médiaji yani ɗi wontirɗi ɗo te ɗi médiaji maɓɓe ɗo ko laamu ngun jeyi goɗɗi goɗɗi ɗin lobiji ɗi wano bolore en sifa ɗum ko wattango liɗa ko ɓe windata e majji kon wallahi ko heewi konko fenande kala faalaɗo heɓude ko laaɓi a ndaara e journaliste indépendant ɓe ɓen ɓe waɗa ɓe investigation ɗaɓɓita kaka sittiji tum fayda ɓen ɓe yette ɓe ɗuuɗa par ce que piiji maɓɓe ɗin ko heewi kon haray no banisa ko heewi kon haray ɓe bana ko ko woni feƴƴude moynnoriyan ɗo ko julɓe woni finance ude jawle yo julɓe ware selon journaliste yiɓe heewɓe ko yewti e ɗaɓɓitay ɓe wiƴƴitotoɓe sa ndaari noon kadi géopolitique on noon e yarde no ngata e kono on hiiɗi mbuuɗi ɗi saudi ƴetti ɗe balɗe jonni ɗo amérique on andi ɓe jonunoɓe plus de 600 milliards de dollars on andi ɗum ɗo fof ko affaire no ɓe gollidira e piiji he mosiɓe ɗi mbuuɗi fof ko yahi koye jungo amérique fino ɓe haɓira ɓeeɗa ɓe wonaɓe haɓidede fewdo ɗo par ce que min komi winnata ɗe gere ɗo na gere hakkunde e banu israil en ɗo israiliani e iran na gere hakkunde maɓɓe goy kaka ley e finance ude ɗe gere kon ko qatar en saudi en jordanie en imarati ni donc ko ɓe sabu ɓa kamɓe e ɓeeɗa ɓe sertiɗatal ɗon andi hakkunde saudi e iran ne ɓaali ha ko moƴƴintina kono hay moƴƴintinande nden kelɗaali ɓaɗon andi ko moƴƴintinno hakkunde maɓɓe kamɓe ɓen julɓe ɗon ɗiɗo ko sin eɗon andi ɗum ɗon on fof on yii kon noon e feƴƴirde ha mosiɓɓe goto ala yande iran fewdo ɗo bugo piiji ka maɓɓe ton sina julɓe goo kadi wonɓe jonnirde ley ko ɓatum ɓe susata feeñude si ɓe feeñi ɓe andi ɓe a puccinayɓe fewdo ɗo ko leydi julɓe mardi doole tigi 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 ala hawtiɗo iran on ala par ce que yimɓe ɓen no haalde ɗo fi pakistan ɓe mari na marugol bombre nden tun goɗɗum nden ɗon tun a wata ƴedde nden ɗon tun jogoɗa e leydi innaɗa armi par ce que o mbu'otiray taw ha ko si howtoy ka dernier recours si ɗum buge yo allah dando e noon ɗum bugede haray yaltere ɗaɓɓo jawdi o welay woni on yii donc ɗen hare ka raɓɓinɗinal ɗon ko julɓe woni e finansude ɗe nani captire o vidéo ɗo mandito ɗo ñande go allah holloya on ko laaɓi poyi kadi ɗum hakkudan e allah ko julɓe woni e finansude ɗe ko julɓe woni e finansude e julɓe haɓe sabu ɓen ɗon fof ɓe ɓe lintani on ɗo qatar en saudi ɓe fof no huuli ɓe susata iran sabu noon honɗum ɗon andi ɓe kafa ɗatal ɗate maɓɓe ɗin no seedi findeji maɓɓe ɗin ɗi seedi joni noon ɓaɓe andi pellet kadi ɓe wata yanude e maɓɓe kadi direct ɓe yaha ɓe takkoyo nokku go ɓe ɗaɓɓa ko haɓida e maɓɓe kono hara kamɓe ko jawdi ndimɓe jonnata awa ko noon alhaali on yaari ka raɓɓinɗinal ngol ɗon ina yawgol ɗo e détail ji ɗaɓɓita amérique e israil iran ɓe wiyay noon ɗum ɗon concernant en goy mo kala e probléme mum ala ko yolli gonga ɓe a gertokun e haala laaɓi kono ka raɓɓinɗinal ngol beru famayɓe ɓen ko julɓe woni finansude ɗe jawle fiyo julɓe ware o laaɓiri o fati wallahi billahi ɗe jawle jonnaɗe fof ko fi ɗum ɗe fop ko fi ɗum na goɗɗum gode eɓe desidi kadi ɓe yaltina e ɓurɗe ɗen kadi ɓe jonna yata ñama ditte kosam mum ko watta ngolira e ɗi médiaji amen ɗo nani ko ɗi non onon ton holorɗon heede afrique ko ɗi holorɗon kala ko on hiyali faransino gay nayɗa ese news e bfm e ɓe wawtayɓe noon
hara on yali ko laaɓi koyo reno e ɗi médiaji amen so jaɓi ni no woodi to ndareteɓe kono ɓen ɗon ka sittiji yata e sivaɓe ina yalta e ɓe kene sina ɗum ɓe fertoto koyɗe maɓɓe de paɗa andi hande ɓe nayi tun aduna on gonga ala mo kala ko moƴƴani ɗum ko jokki c'est simple